Bruce Melody uyu munota yateguye igitaramo aho abanyakanada bose bateje imyigaragambyo bakanga kujya mu gitaramo Bruce Melody yari yateguye, bakaba basabye ko bagomba gusubizwa amafaranga yabo, bakaba basubijwe amafaranga yabo. Aho Big Energy ikomeje gukora ibintu ku isi yose no muri Amerika hose yarahagurutse, no muri Canada Big Energy bakaba bahagurutse ku isi yose. Noneho ibya Bruce Melody byo byarangiye, umuziki we uri kugenda ujya hasi. Ndaje mbagezeho amakuru menshi cyane, amakuru yo ni menshi. Ndongera mbagezeho amakuru y'abafana ba Bruce Melody bari kuvuga ko Bruce Melody arenze Yago, nubwo Bruce Melody agenda agaragaza ku mbuga nkoranyambaga ko ari we muhanzi urenze mu Rwanda, mu gihe abandi bahanzi bagiye kuzamuka nka Kivumbi, Juno Kizigenza na Afrique. Uyu muhanzi agenda atanga amafaranga menshi n'abandi navuze, kugira ngo ibinyamakuru no ku maradiyo izo ndirimbo z'abandi zirenze bakoze ntizikinwe, ize aba arizo zikinwa. Amafaranga menshi niho yayamariye Bruce Melody. Ibi nabyo aho na Yago yari agiye kuzamuka abonye ko agiye kumufata, ashaka kumuzimya, ngo iyo uzamutse bahita bakuzimya mu ruganda, ngo uyu niwe mwami. No ku mbuga nkoranyambaga ze bamukurikirana murabizi ko bagenda babivuga. Kanze mbaho ukuri, Yago TV show afite channel ebyiri, reka tugereranye channel afite. Channel ye ya Yago TV show nkuko yahunze agatsiko, niko benshi bavuga ko yahunze igihugu, ariko yahunze agatsiko k'abahanzi mu Rwanda. Akaba afite ibihumbi 675 by'abasubscribe bamukurikirana. Akaba afite video ibihumbi 2,200. Akaba afite miliyoni total views z'abantu bamaze kumureba, 123,000. Akaba yaratangiye gukoresha imbuga nkoranyambaga nka YouTube ku itariki 23 z'ukwa mbere 2016, ku itariki 23 z'ukwa mbere 2016. Twakomeje noneho. Bruce Melody we afite ibihumbi 623 by'abasubscribe bamukurikirana. Akaba afite video 140. Akaba afite miliyoni 89 n'imisago, ntabwo nagiye nyisoma, nasomye imibare iri imbere. Miliyoni 89. Ibaze noneho n'umuntu ufite miliyoni 123. Ibihumbi bye ntabwo nigeze mbisoma. Noneho uyu nguyu muhanzi wanyu Bruce Melody akaba we yaratangiye kujoininga gukoresha imbuga nkoranyambaga nka YouTube, uru rubuga ku itariki 19 z'ukwa gatatu 2015, mu gihe we Yago yatangiye ku itariki 23 z'ukwa mbere 2016. Muri kumva difference irimo. Big Energy ku isi yose yahagurutse, uyu muhanzi ari kugenda homba ibitaramo yagiye ategura hanze. Aba Big Energy ku isi yose, ubundi Big Energy ni abantu baharanira kwanga ikinyoma, niko abisobanura, nk'uko yakoresheje iyi mvugo. No ku isi yose ngo ntabwo ari we wigeze yishyura abanyakanada, abanyamerika muri United States bakaba bamwamaganye Bruce Melody, akaba yahombye. Igitaramo cye byarangiye bamwe basubije amafaranga yabo batanze bayasubijwe. Ibintu byabaye rudubi, yahombye amafaranga menshi. Urebye n'abantu bamukurikirana bari kugenda bamutakariza icyizere, kubera ko Yago TV show ari kugenda agaragaza ukuri kose. Nubwo abahanzi nka Juno Kizigenza munyihangane ndi kuvugishwa, ndi kwihuta ariko nta mwanya mfite. Nka Juno Kizigenza, ba Kivumbi, ba Afrique, abo ni abahanzi bamurenze, bafite ibitekerezo. Muzi indirimbo nka Gatunda bagiye basohora nka Afrique zirenze za Bruce Melody. Nyine nuko yabahejeje hanze, kubera ko yabatanze mu kazi akabaheza hasi kugira ngo batazamusumba. Bakomeza kuvuga ko ari we muntu urenze mu Rwanda, ari we muhanzi ugomba kuba ufite hit. Murabizi, mbabwira ngo mukore subscribe abantu mwese mugeze kuri uyu muyoboro wanyu Pero TV News/English abashaka kwiga icyongereza. Mwarakoze abantu mwakoze subscribe.